Serap boleh. 1, 2, 3. Ya gitu doang. Kirain mau ngapain dia? Wah. Weh. Juara ya. Mantap. Kelewatan, kelewatan. Kelewatan. Cari. Jauh ya. Kelewatan, balik, balik. 2 meter, 2 meter. Wah. Rekor gue. Banyak tuh. Gue gak lihat aja. Sini, sini nih. Ini tengah-tengah sini. Ah ya, sekitar situ. Oh. Gagal. Gayanya gini dulu, Pak. Gantian lah. Gue mulu capek jadi. Yuk, yuk, yuk. Yuk, 1, 2, 3. Awas nabrak. Aduh Yayan. Wah, habis. Atlet beneran. Gimana lu? Cukup. Cukup.